Yet Roman Weeket nan Pohnpei State Legislature. Programoch kun kauna patasang option PIO pan epol o kawitan option speaker. O ngay sapol mamala tu sintia eliowat kar me pan saksakarabi chon boy out ban romwach. Eru puagi pan pachpachon indam amoway menchi yang PH mal sakaran kaiponi wawo kapuntan kukuran enilap sama chay coach. Echungal sagaran wawlap pangkukuran raksoko and Pohnpei wawlap pangkukuran isanan kan ko tachawan wang ke sapol matlukan ko nanalam ko nang kanye ko waw choro to ka sapol machet katna and win Pohnpei the Honorable Reed P. Oliver karyawan kapina Honorable Francisco L. Yuanes Speaker and Pinang Kawata ko sa net kaysa kan win Pohnpei the Honorable Marvin T. Yamaguchi o Yangamoy Honorable Senator Scan Coros. Zone ko pong lapalap and Wayne Pohnpei, the Honorable Nelson Joseph o Yangamoy Zone ko pong Can Coros. Lapalap kay di Can Coros ng Pelienchiak, Momotso o Copperman. Chungal wow ang kaklalem John Pohnpei yunsap sama siya ng kalal, lelmas lagan kalal watch. Rockach o Coros Tachonan Program Watch. Ni September isak limaw, darang kaunor yakutri isak silu. Sapol machay speaker ang puinong kawata ko sa net kaysa kan Wayne Pohnpei, the Honorable Marvin T. Yamaguchi. Tachawon rachungata ran kaysa limaw and wiyalamalam kasantik kaysa Riyaw. Kulok isak ni Mesa nan wasam wiyalamalam and Pohnpei State Legislature, Peilabalak, Colonia. Speaker Abdullah o kamuwe ko wiyalamalam watch lawlawan rachungata sangwan paron the Senator Net. Puego kachtian ran watch sapol man kita chingalan kita quorum at ire oralap eo meopon nan ran kaysa klimaw and wiyalamalam kosantu watch. Ire oralap watch ye pil kalantar te kamumatan kosanet kan. Tan ire oralap watch kamumatan kosanet silu me epon nan ran kaysa klimaw watch. Kamumatan kosanet nan periop ko kaysa klimaw lebinyal riyesa kayo. Me songasongan kapachayang irakapo yung omni irachibachib aisak lebinyal o kwisi sa Riyaw and iralaw tayo sa Riyaw and sapol machay pupang kosanet and Wayne Pohnpei. Me songasongan kakchep o kosanet wasan nak out of empalieset awakta nan Wayne. Sansal na former Senator Yuanes na ang sawach kuyalar sapol machay karyawan kapna na kapese kamumatang ko sa netwatch o kopkoyangar kamtiyan kairtan payan way na Senator Walter Pachawan Wia Chairman. Kamumatawach kay tatlongangar momotun sa kankak chepo kachi. Sansal na kamumatang ko sa netwatch alaltar ong nawatawat kayo. Karyaw kamumatang ko sa net ng Pelimesa puno lepinyal reyesa LTO. Me songosangan ka po katala iralaw ten irachipchip silisap tayuan sa kulmachay komposan net me songosangan ka kol kapoy chipchip lan pilo lian ong irain medugay lapakan. Sansan menang kamumatawach kapese sang Senator Marvin Yamaguchi me ang sawach huya sa kulmachay Speaker ang Pohnpei State Legislature. O kamumatang ko sa netwatch kopkoyangar kamtiyan PWTC. Paytayt longangar momotun sak o pilalaltar ong nagkaryaw o kemsak lang watawat. Kemsak la kamumatan ko sa net ng pepap ko tayo sa kriyaw na pinyal riyesak silu. Mesongasongan ka po kitalay ralaw tayo sa kayo. Pirachipichik kriyaw na pinyal o kuyesak silu A. And sa palmachay kong ko sa net ang Wayne Pohnpei. Medpit Copperman 1,000 te iman office kan. Kamumatang ko sa netwatch kapese sang Senator Net o kopkoyangar kamtiyan cheyan ko me Senator Rathun Pachawan Wia Chairman. O pilpay tayo ngar mumotun sa o alalta o nagkaryaw o kem sa klan watawat. Puan kak tachayang tatong kan me puan nan ranong wia lamalam watch. Sansal me sa pulmachay speaker pilalatir men kapese Riyaw sam kapnayan Wayne Pohnpei the Honorable Reed P. Oliver. Me itano kapese kamumatang ko sa net kan na kamanamanlar o wiyalar ko sa net and Wayne Pohnpei.
Ermepan sensalpa ye kamumatan kosonet kan mewialar sapol macai kosonet en wait Pohnpei. Kamumatan kosonet nan pepaku ne isak riau lepenyal ria isak sidu mesongasongan wakutala state law nan pe isak li lepenyal tu isak tuau me pit comprehensive budget act om ta ria kut ria isak sidu me mana maner o wialar state law nan pe Isak li lepenyal opus li isak wano lepenyal ria isak sidu. Kamumatan kosonet nan pe sidu kutu isak tayo lepenyal ria isak sidu alti eu mesongasongan wakutala iralaut isak tan irachubichuk eu lepenyal opku wano me pit uya penusus sapung o kalokopekan pil mana maner o wiala kosonetun buen Pohnpei nan pe isak li lepenyal opus li isak isu lepenyal ria isak sidu. Ni September ria isak wano tarong kano ria kut ria isak sidu. Sapol macai speaker ang pinong kawata kosonet kay isakan buen Pohnpei. Pilruchingata ram kay isak wano wan wiala malam kosantu kay isak riau. Kulok isak na may isang o kamuwe ko wiala malam watch lolo wan ruchingata sang wan karon te Senator Edgar. Erupwe ko kach tuwa chepi sapol man ko tech ngalan biar quorum a ira oralap riau na kach tuwa kachi o apalinan ran kay sa puno an kay saklan wiala malam kosantu watch. Ira oralap kayo ye unfinished business na wewe ko tatong kan me apol pe saigan siya unsakla. Tan ira oralap watch ira riau me apol. Kayo standing committee of watch nampe lumokui wana isak lepenyal ria isak silu. Met pit ropo cheo sangkam tien cheyen ko me Senator Steve Petwun pachawan wiya chairman. Me itan kamumatan kosonet nampe opkutu isak tayo lepenyal ria isak kayo. Kariyaw recommendation o standing committee of watch nampe lumokuli me isak tuwaw lepenyal ria isak silu. Me pit ititan Miss Nora Louie on Personal Review Board. Sansan may rawatch alantar o kachtian ranwatch to lamar nanusus o itita manage alaltar niyach ngalan kita usus isa tayo o usus wanoso. Ira oralat koryaw ye pil kalantar takamumatan kosonet kan. Sansan makamumatan kosonet eo me epon nan buya lamalambwach. Kamumatan kosonet nampe opkutu isak tayo lepenyal ria isak kayo alti yeo me pit wakta klan iralaut lime isak kayo en sapol macay pupang kosonet irachikichik riyaw lepenyal opku riyaw. Iralaut lime isak kayo en sapol macay pupang kosonet irachikichik riyaw lepenyal opku silu o iralaut lime isak kayo irachikichik riyaw lepenyal opku tayo. Me pit wuyepe o kasantin popopot na nopis tamalong popo. Sansan makamumatan kosonet watch kapese sang Senator Laga o alaltar sang mumot unsa kong nawatawat kayo. Ni September isak isu ria kutri isak silu. Speaker ti Honorable Yamang Chief Bill Ruchingata ram kay isak isu en kung saklan wiya na malam kasantiyan nantiyan tataw watch kulo kay isak numensang. O kamuwe ko wiya na malam watch lolo wan ruchingata sang wan paron te Senator Perez. Arupweki quorum epilmiye akach tuwach tular poran kak che ko kachi irarala teo me ye unfinished business te irekan me bolbe sayin jawun sakla. Tan irarala watch kamumatan ko sonnet teo me miye me ye kamumatan ko sonnet nan beta kuye isak lumaw lepenyal ria isak silu. Me pit CPA te me wewe Comprehensive Budget Act. Sansan me tatok law tong kamumatan ko sonnet watch o tatok watch ampan kemsak nan next day session. Ni September isak walutar riapit ria isak silu. Sapol macay speaker pil ruchungata ram kaisak waluan kemsak lang wiya malam kasan to watch kulok isak na mensam o pil kamo wakul wiya malam watch sa karatan lolo watch sangwan paron te Senator Edgar. Sansan may rauralak riyaw magkach to watch pangkachi os. Apwali nan ranan wiya naman. Pwede kiyara isapol man kitech ngalon pier quorum. Irauralak kayo yay unfinished business.
te tatong kan me wal besai sakla tan rara poch irar yaw me mie kayu kamumatan kusonet nan bebapi sakla le pnyal rie sak silu me pis tapul macai pochet om tarum mon rie kutrie sak tayu om kem keryaw o kem saklang watawat Sansan makamumatawach alaltar o yalar LTA. Standing committee report ng Limok ko na isa kayo na pinyalri isa silu yay robot sang kamtiyan moni na Senator Joseph Pachawan Wea Chairman. May itan kamamatan pagpag nanda okay si sa Riyaw. Ira-oralap ka Riyaw yay kamamatan pagpag ka. Tanre oralap watch ira Riyaw na mumot unsak watch kachi o apali. Kayo kamamatan pagpag nanda okay si sa Riyaw na pinyalri isa siluan TAO. Kamamatan pagpag watch kapesesang Senator Joseph may pit siling and supplement when Pohnpei budget on paramon reagatri sa tayo. Sansal me irawat alaltar o yalar LT ng Riyaw. Florament men ng peryo kulmaysak tuwaw le pinyan riyasak silu me songosangan Weeket kamamatan pagpag ng pe okwisi sa Riyaw le pinyan riyasak silu LT Riyaw. Mech mawawal kung nakamamatan waktak lawach itanlongan momotun sa kankakche ko waktala siluman kwachet niya kang kalautla Weku konsultan po ng chontatong kanan Pohnpei State Government o floor amendment watch kapesesang Vice Speaker Senator Miguel, Senator Coy o Senator Walcher. Sansal may floor amendment watch alaltar o Wialar LT2. Ni September isak tuwaw parang kaunoriya kutriya isak silu sa walmasya Speaker and Pohnpei State Legislature Pilpachowaner ng KPSU sa sungkap na Enboy Pohnpei makatete ta na kamumatang ko sa net ng bebapi isak lumaw na banyari isak silu manamaner o yalar ko sa net Enboy Pohnpei nante isak li labanyal o kuslisak tuwaw na banyari isak silu. Message out of an Weeket ng Legislature o sa pilpagpagkija o luklukuecha kupurakan koros o ng programa kan may banta syotong mo kalangan o kasilele.